Praise the Lord. Kafu ne mawu. Everybody once again I said Mia dometo de siade mebe mi kafu Yehowa. the Lord bless you. Mawu ne yira mi. The Lord enrich your Mawu life. ne tokesi no nu The Lord denya pa transform gbeme. you. Mawu ne And the tro Lord nya do pe nono me. great, wonderful Yehowa things ne in wo your nu life. gangan le Even nya in pe this agbeme. Super Sunday Le worship in egbe pe Jesus' kwasida be name. subo ya mele Yesu mia de la ben come fo. We thank you at Nye this de time. akpe no de kapopo ya We ta. bless your Nye name. yira wo nko. We know you are mighty Nye bena God, mawu se sende never nenye. failing God, Eye mawu ike a be do loving akpono. God, Lɔlɔ mighty ƒe and mawu powerful. nu And you sẽtɔe come nenye to give mawu total eva freedom, be yeatsɔ vovo complete blibo freedom, vovo full keŋkeŋ freedom unto your vovo people. yi ke de And I blibo pray na that here viwo today, mele do gbe none ɖa will be ame remain aɖeke ŋutɔ manɔ teƒe ya in ase nya Jesus' ya bɔa name. adzo asigbɔ lo le Yesu ƒe Magnify ŋkɔ me yourself in every de life. ɖokuiwo fia le agbe sia Glorify gbe me yourself in kɔ wo every ŋkɔ ŋuti family. le ƒome sia And I pray ƒome me you put mawu me joy, do gbe ɖa be happiness, natsɔ and dzidzɔ the hope of alɔgbɔnu glory in nukoko every life ade in ame sia me Jesus' ƒe agbe me le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Thank you, Lord, because I know Aƒetɔ me it's da akpe na wo be ne done. wɔe In vɔ Jesus' le mighty Yesu ƒe ŋkɔ name, sesẽ we ma dzi pray. ye miedo gbe ɖa le. God bless you. Mawu You ne can yra mi sit minɔ anyi down. faa. As we come to our Aba worship leke service mieva ŋdi today, ya be subɔsubɔ ya me la I want you to medi be understand nase nane gɔme that the Lord be mia having Mawu la blessed us, having healed us, meyɔ adɔ mi alo eyi ke wòle yra mi wòle tuka mi wòle and dega still mi. intending to bless Mawu la us egakpɔtɔ le more and more. lɔlɔm be yagayra mi agayra mi agayra mi The ake. fullness Mawu dzi be of yeaɖe Christ. yi Kristo ƒe blibonyenye la afia mi ale Kristoa le la yeaɖe fia mi blibo eye ne xɔ nu yi ke de bliboa nanɔ nu de bliboa me Live in the natsɔ nu fullness. bliboa anɔ We agbee walk in the nazɔ le fullness. blibo dede me Until eye the va end, se ɖe wo agbea ƒe nuwoa face to face with eyi the me ke Lord. nava do go We'll aƒetɔ la pass on eye to his nadzo le very keke ya me presence ave ge ɖe aƒetɔ la in ƒe his ŋkume fullness. le blibo Now today, nyenye me ke le we need ŋdi to ya understand ele be what nase we have nane gɔme got already, nu si ke miexɔa so that we'll be nase able nue to gɔme make nyui ɖe use of ale be the nate ma knowledge zã eŋtidɔ of what awɔ we have eŋtidɔ received nyuie be nu yiwo living nexɔa in the fullness nanɔ of agbe Christ le Kristo by faith. ƒe blibonyenye la me to xɔse me agbe From nɔm today, ne le la from now tso on, egbea dzi in the kaka tso yi strength ɖe wo of the agbe Lord, ƒe nuwoa in the joy nanɔe le of the aƒetɔ la Lord, ƒe we nusẽ want me every nanɔe le step, aƒetɔ la ƒe every nutete me moment ale be to woafɔ see ɖeɖeɖe us sia ɖe la walking, nanɔ zɔm abiding, anɔ ɖem living anɔ agbe in the le fullness aƒetɔ la of ƒe Christ. And all blibo that nyenye me eyɔ katã by miawɔe faith. to The xɔse me topic today, egbe mawunya be living tanya nye be in the nɔ fullness agbe of Christ le Kristo by faith. ƒe blibonyenye Galatians la chapter me 2. le xɔse me We're Galatia reading tɔ ƒe from agbalẽ verse ta 20. ve Galatians kpekpe chapter blavelia 2, Galatia tɔ verse ƒe agbalẽ 20. eta It ve says, kpekpe "I blavelia am gblɔ bena crucified ebe wo with Christ. nye kple Kristo woklã Nevertheless, alo I woklã kple live, Kristo yet not I, ke mele agbe but gake menye nye le agbe o ke boŋ Kristo ye le agbe le menye understand that. se nu ya gɔme nyuie After you've given your life ne to ame the tsɔ Lord, eɖokui na Christ Kristo vɔ la in his love, Kristo nye lɔlɔ enye ŋusẽ Kristo ŋusẽ le me Kristo nya misisi Kristo ya blibo ya eva nɔna ame me egena ɖe ame ƒe agbe me ese gɔme ya zɔa Kristo age ɖe me o ke megale ƒuƒlu o megale gbɔlo o megbe meganyi gogbɔlo o azɔ ame aɖe le me o ye ele agbe le Mawu vi ƒe dzixɔse la me eye dzi gblɔ be ke boŋ ne me le agbe la menye nye le agbe o ke Kristo boŋ ye le agbe le menye eye agbe si ke nɔm mele azɔ le ŋutilã me azɔ la menye be nanɔ agbe ava yi dziƒo lo anyigba ya dzi yi ke mele agbe le ŋutilã me la ebe mele agbe le Mawu vi si lɔm eye wòtsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe tanye la ƒe dzixɔse me eɖo la nya nu ya gasiasia gamea nye be menye nye ye gbɔloe le agbe o ele agbe le xɔse me Mawu vi la be dzixɔse me to xɔse me
the Lord ye me ne Jesus to Christ. le agbele In Colossians le chapter Colosse 2, top agbale ta ve reading from verse kpekpe 9. ama shekelia Colosse top agbale Chapter 2, ta verse ve 9, kpekpe a for shekelia in him gblɔ be eya ma dwelleth me the fullness elabena of mawo ƒe God, of the agbɔsɔsɔ blibo Godhead la katã nɔ bodily. eya ma me In le Christ ŋutilã ƒe nɔnɔme me dwells ekpea Kristo yame la all the Mawu ƒe fullness agbɔsɔsɔ of blibo la God, of the katã Godhead le bodily. le And then in ŋutilã verse 10 me it tells aha us, kpekpe wolia and eye woyɔ ye mi are tam complete woyɔ in mi him. tam le And yama you are ekpea complete woyɔ wo in him. tam le yama Complete power, ekpea ye ƒe ŋusẽ bliboa complete unction, ye ƒe amisisi bliboa complete anointing, ye ƒe ŋusẽ blibo la strength. ye ƒe nunya blibo la katã naneke ŋutɔ meʋẽ te le me o lo nenye bena etrɔ dzime nyawo nyawo eye netsɔ agbewo na Yesu la ne etrɔ dzime eye nexɔ Kristo ƒe vɔsa yi wowɔ ɖe ta le atitsoga dzi se la ebe míezu blibo eye eyɔ mi tam le yama si ke nye ta na dziɖuɖua nyenye kple ŋusẽwo katã la me le Kolositɔ ƒe agbalẽa ke ko tatɔ̃ kpekpe gbãtɔlia kpekpe gbãtɔlia bena ke ne wofɔ mía kple Kristo ɖe tsitre la ekema ekpea ne wofɔ mia kple Kristo egɔme eku kpakpli ye egafɔ kpakpli la mi dzi nu siwo le dziƒo wo dzimedzidzi ame ƒe dzimedzidzi trɔna ame ƒe taɖodzinu trɔna ame ƒe nukpɔkpɔ trɔna azɔ ele agbe abe aleke Kristo anɔ agbe le anyigba ya dzi ene ese gɔmea ke wo agbenɔnɔa anɔ abe ɖe Kristoe le eme o agbangba ene ebe mi dzi mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖe dziƒonuwo nu menye anyigbadzinuwo nu o kpekpe evelia mitsɔ miaƒe lɔlɔ̃ mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖo dziƒonuwo nu menye anyigbadzinuwo nu o kpekpe tɔ̃lia elabena mieku eye wotsɔ miaƒe agbe kple Kristo tsɔ ɣla ɖe Mawu me kpekpe nelia ne Kristo si ke nye miaƒe agbe la ado la ekema miawo hã miado kpakpli le ŋutikɔkɔe me edze gɔme kpakple amenuveve na woe nu kpakple ŋutikɔkɔe mebe dze gɔme kpakple Kristoa awu aɖu fia kpakple Kristo le Yesu ƒe ŋkɔme nu agbe le Kristo ƒe blibonyenye la me to xɔse me nu ame etɔ̃ ye mía alé ŋku ɖe nu eme ke nya ƒo nu ƒoto tanya vevi ya be míanɔ agbe le Kristo ƒe blibonyenye me to xɔse me nu gbãtɔlia yenye xɔxɔkpɔkpɔ velia kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ tɔ̃lia Mawu dɔwɔwɔ nu gbãtɔ agbe si ke trɔ to xɔse me ne mi le gblɔ dzimetɔtrɔ be nya xɔxɔkpɔkpɔ be nya enye numetoto aɖe yi ke ame wɔna eye ŋutɔ la nye be yetrɔ ne be yekpɔ ɖeɖea egɔnyi be ekpɔ tɔtrɔ ne gblɔ be mekpɔ ɖeɖe ɖe mebe ɖe egɔme nye be wotrɔ agbenɔnɔ ne le gblɔ be yekpɔ ɖeɖea egɔme nye be wo Mawu ƒe ŋusẽ trɔ nɔnɔme o Kristo ƒe atitsoga ƒe ŋusẽa ge ɖe me o ye wohe tɔtrɔ tsɔ de wo agbe me ebe agbe si ke kpɔ tɔtrɔ to xɔse me nu velia lɔlɔ yi ke kɔkɔenyenye hena vana kɔkɔenyenyea ehena lɔlɔ ɖe va míaƒe agbe me míalɔ Mawu kple míaƒe dzi blibo míaƒe luʋɔ blibo míaƒe susu blibo míalɔ Mawu míalɔ mía haviwo abe mía ŋutɔ mía ɖokuiwoe ene abe míalɔ xɔsetɔwo katã abe aleke Kristo lɔ mí ene kɔkɔenyenye yi be mi le gbɔgblɔm la ye nye liehena lɔlɔ be numetoto ma gena ɖe ame ƒe agbe me lɔlɔ be numetoto yi ke míɔna to kɔkɔenyenye xɔxɔ me ye nu etɔ̃lia
nutɔlia yi ke míakpɔa nye nenye be amea trɔ dzime vɔ woɖe wo be nawɔ dɔ ne Mawu nenye be kɔ ŋutiwo hã Mawu kɔ ŋutiwo be na atsɔ ɖokuiwo ana ye blibo natsɔ agbewo na Mawu dɔwɔwɔ blibo ye nye nutɔlia yi ke míakpɔ ye nye yɔyɔ si ke Aƒetɔ la le míayɔm be mía awɔ dɔ na ye menye amegbetɔ la tutu wo mena wɔ dɔ na ye o lo mamee dza he o menye nɔnɔmewoe la va tutu wo be nawɔ dɔ ne Mawu nasubɔ Mawu o nawɔ dɔ ne Mawu elabe Aƒetɔ la ƒe lɔlɔ si ke le mewò la ele tutuwòm ele hewòm be nawɔ dɔ na Mawu to xɔse me xɔse yi ke ɖua dzi ema nye xɔse si ke la na be natso eye nawɔ dɔ ne Mawu awɔ dɔ na Kristo awɔ dɔ ɖo ɖa Mawu ƒe ame kɔkɔewo gbɔ awɔ dɔ na Mawu viwo awɔ dɔ be fetu nanɔ ŋuti eye nawɔ dɔ yi na ɖevi ema nye lɔlɔ si ke atutu me nya wɔ dɔ ne Mawu nugbãtɔ kplɔm ɖo nyuie ye nye agbe si ke trɔ keŋkeŋ to xɔse ɖeɖe ɖe gome ame geɖewo li yi ke gblɔna ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya wonya ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya vɔ wole azɔlia dzi la wonɔ ɖokui biam be nu ka ŋutɔe nye ɖeɖekpɔkpɔa le ŋdi ya enu yi le asiwò ame dzi be na ase gɔme elabena menya nu si ke le asiwò la dziƒo be mɔkpɔkpɔ ya masi kɔkɔ manɔ agbewo me o dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame 19 eye esi wokplɔ wo dogo la egblɔ be na Aƒetɔ nu ka wole nam be mawɔ be makpɔ ɖeɖe mahã mawunyagblɔla ɖewo li abe yana ɖo ŋuti wola gblɔ no ko be o menya naneke o alo naneke mele ko nye ko naneke mele be nawɔ tsɔ wo ko be o be o wagbe ʋu nu vɔ me kɔ ekpɔ ɖeɖe vɔ ema ebia be ɖe nu ka wole be mawɔ ele be natrɔ dzime da asi le nu vɔ wɔwɔ ŋuti akpɔ Kristo yi ke ku ɖe ta le ati soga la ŋuti le Calvary naxɔ yamadzi se le dziwo me eye natɔ te nu vɔ wɔ nadzudzɔ nu vɔ wɔwɔ azɔ ɖeɖekpɔkpɔ ya nu ka wòtsɔ dena me ƒe agbe me o nu gbãtɔa akpɔ be ɖeɖekpɔkpɔa nana be Mawu tutu na me ƒe nu vɔ ɖa ekpea be metrɔ dzimea keto gɔnye be gbã Mawu tsɔ Yesu ƒe ʋua tsɔ tutu ekpea etutu nu vɔ yiwo ne wɔ kpɔa Yesu be ʋua tutuwo katã ɖo eklɔ ɖa le ŋuti o keŋkeŋkeŋ dɔwɔwɔwo tame 3 kpekpe ame 19 mitrɔ le miaƒe dziwo me eye mi gbugbɔ bena woatsɔ miaƒe nu vɔwo ake mi eye woatutu miaƒe vodadawo ɖa ɖeɖekpɔkpɔ ya bena woatutu miaƒe nu vɔwo nuvelia nugbãtɔ me gblɔ be woatutu ame ƒe nu vɔwo ɖa to Yesu ƒe ʋua me nu yi gakplɔ ɖoa enye be Mawu tɔna zo nu nyɔnuwo ɖa blibo alo keŋkeŋ nu nyɔnu ɖe kpekpe yi ke le agbewo me abonsam ƒe demawo yiwo nenɔna le me o nu vɔ̃ wɔwɔ yiwo makpe ɖe ŋutiwo be na dziƒoa ɖeɖekpɔkpɔa gɔme nye be nu nyɔnu mawo katã wo tɔna dzoe keŋkeŋkeŋkeŋ kpe ɖa le dɔwɔwɔwo tame 19 me kpekpe 18 eye kpekpe 18 gblɔ bena ame geɖe siwo xɔ se la dometɔ geɖewo hã va kpekpe 19 eye ame geɖe siwo ka afa la wotsɔ woƒe agbalẽwo va ƒoƒu kpɔkpɔkpɔkpɔ gbɔgbɔ vɔwo aklamakpakpewo legbawo dzonuwo nu yiwo katã wotsɔ subɔna Satana tsã la kple agbalẽwo afakaka agbalẽ mɔ katã wotɔ dzo wo nyatsia ma wotɔ dzo wo le amewo katã ƒe ŋkume eye wobu woƒe home eye wokpɔ klosalo akpe
blatɔ And then in verse 20, kpekpe bla vea me ale aƒetɔ ƒe nya la tsi kple ŋusẽ eye wòkpɔ dziɖuɖu enye nu si ɖeɖekpɔkpɔ ya ame yi be ye trɔ dzime la egblɔna be yemeganye satana ƒe viwo yemeganye abonsam ƒe viwo eye nu yiwo katã metsɔ subɔ satana tsã la nu mawo katã yi metrɔ dzimea melé fu wo eye megbe nu le wo gbɔ wolɔ nɔ katã wotɔna dzoe atɔ dzoe afia keŋkeŋkeŋkeŋkeŋ be magatrɔ va agbewo me ke o nu yi ke gakplɔe ɖo miagakpɔ le mea yenye be agbewoa maganɔ babla te o tsã wobla o nu vovovowo bla o da ɖi eye wòtrɔ zu edẽ le me o vɔ na ame ɖe be trɔ dzime azɔ la ne kpɔ ɖeɖe la nɔvi ɖeɖekpɔkpɔ ya mea ewɔna nu ka Mawu tuna kame amenuvevea tuna kame Galatiatɔ ƒe agbalẽ 5 kpekpe gbãtɔ egblɔ na mi le afi ma bena ablɔɖenyenye ŋuti Kristo wɔ mi ablɔɖeviwo ɖo ekpea ebe eya ŋuti minɔ tsitre sesĩe ebe ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwoe la enye ablɔɖeviwo vavã ta nu yiwo katã bla wo da ɖi nu yiwo katã de kɔsɔkɔsɔ tsɔ da ɖi devɔ kple abevlo yiwo de kɔsɔkɔsɔ da ɖi la ɖeɖekpɔkpɔa esona kamawo le ame ƒe agbe me keŋkeŋkeŋkeŋ amenuvevea tuna kame yi ke miagakpɔ le mea yenye bena wotsɔ ede nyuiwo aƒetɔa ƒe ede nyuiwo egɔme be azɔ agbewoa aɖe nu nyuiwo aɖe ɖe go aɖe nu nyuiwo ɖe go ede nyuiwo ɖe go ekpe na ame yi ke trɔ dzimea enutsila be dɔwɔnawo katã wo dome wogblẽ alo wotsrɔ̃ ke agbe nyuiwo nu nyuiwo Mawu ƒe agbenɔnɔ nyuiwo katã woɖena wo ɖe go Galatiatɔ 5 kpekpe 22 gblɔ be ke gbɔgbɔ la ƒe lɔlɔ̃ kutsetse nye lɔlɔ̃ dzidzɔ ŋutifafa dzigbɔgbɔ blewu dɔmekɔkɔ dɔmenyɔnyɔ kple aŋkɔaɖetɔ nyenye ekpe dzimetɔtrɔ ɖi eɖena nu nyuiwo ɖe go le ame ƒe agbe me fuléle meganɔna ame me o dzidzɔ ye nɔna ame me azɔ ekpea eye maganɔ dɔmedzi dom ɖe nu wuliwuliwuli nuwo ekpea abidzi ne ame aɖewo enua gbe ke ɣe agbe kle kɔa alo dzi ɖo gbe tɔ dzadza kɔ evɔ nu viɖe dzɔ kɔ evɔ abidzi ado dɔmezue nɔvi ne trɔ dzime la ame ƒe agbe trɔna dzidzɔ nɔna ame me Mawu be ŋutifafa nɔna ame me ekpea dzidodo nɔna ame me ekpea dɔmenyonyo ekpea manɔ abe anɔ klitsa anɔ sia mo anɔ yi azɔ amewo dzi matsɔ ɖeke le me na amewo dɔmenyonyo anyɔ dɔme eye exɔse kple aŋkɔaɖetɔ nyenye nɔna ame me dɔmefafa ɖokuidziɖoɖo nu mawo la be nenem nu siawo le ase la metitre ɖe wo nu o ta nu ti ke nyagakpɔ le ɖeɖekpɔkpɔ me nye lɔlɔ̃ alɔ Mawu be ŋutikɔkɔe ekpea eye wo dzimedzidziwo maganɔ bibim ɖe xexemenuwo nu ɣeɖuƒe zameɣeɖuƒe yiyi ɣeɖuɖu dzidzɔkpɔkpɔ kple numa ao bom la wo dzidzɔkpɔkpɔ wo dzimedzidziwo katã aku ɖe nu ka dziƒonuwo nu eme miexlẽ na mi le Kolesetɔ 3 kpekpe gbãtɔ va yi tsã be nenye bena wofɔ miaƒe Kristo ɖe tsitre la miadzi nu siwo le dziƒo afi si Kristo bɔbɔ nɔ anyi ɖo le Mawu ƒe nuɖusi me eye dzi kpekpe velia ebe mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖo dziƒonuwo nu menye anyigbadzinuwo nu o nenye be miekpɔ ɖeɖe la miagakpɔ be ame ƒe agbe trɔna kple akpedada agbewo la kpɔ tɔtrɔ kpakple akpedada Kristo va ku ɖe tanye la meda kpe nɛ Yesu etsɔ ɖokuiwo tsɔ na ɖe tanye la tsitsoganu akpe na Yesu Kristo tsɔ ɖokui
bɔbɔ ɖokui ɖe anyi kpefu ɖe tanyea enye ya ta o Yesu kpefu ma gbogbo ma ɖe tanyea de le lɔlɔ ma kple yi ke ne tsɔ ne ta la na nyakpe da la ɖeke ma da kpe nyakpe dada fia ɖo to aleke agbewo la trɔ ɖoa enia minya le Romatɔ ƒe agbalẽ ta 12 kpekpe gbãtɔ lia Romatɔ bena mele nu xlɔ̃ mi nɔviwo to Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ me dɔmetɔtrɔ ma yi ke ɖe o Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ me yi ke trɔ o yi ke he yayra va agbe me yi ke ɖe wò fɔ bubuwo katã dzo Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ yi ke na be dziƒo le wò hã lalãwo la nanɔ ada kpe ne Mawu ebe ya ta metsɔ miaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ atsɔ wò ŋutilã awɔ vɔsasa gbagbe egɔme ɖe keto ma ɖe gɔme na o ɖewo yi tsa ne tsɔna ŋutilã wɔa na Satana na gbɔgbɔ vɔ̃wo etsɔna aɖewoa ada lakpa ablame etsɔna alɔwo ada kɔ etsɔna afɔwo aɖuwe na Satana ƒe mizikiwo etsɔna to sena amenyagbɔgblɔ etsɔna enuwoa asasa kple akaka nyawo vɔ azɔa aƒetɔ ɖewo aƒetɔ trɔ wo azɔ agbewo trɔ ɖi azɔ magatsɔ ŋutilã woaɖo anyi na numɔwɔwɔ vɔ la atsɔ wɔ dɔwɔnu atsɔ ɖo anyi ne Mawu si ke anye wò Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ kpekpe velia migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖe keke sia me o hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme mitrɔ miaƒe nɔnɔme to nu ka miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔ me boŋ bena miadzro nu si ke nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu si ke nyɔ eye wodze enu nyuie eye wole blibo la me akpɔ enu ke nyagakpɔ ɖeɖekpɔkpɔ me nye be anyame yi ke avo egɔme nye bena nenye be wole de dzre le afi ɖewoa manɔ ame mawo dome o nenye be ame aɖe li gbanaƒe agbã ƒomewo tsã woya womagakpɔ le nu mawo me o womagakpɔ le nu mawo me o womagakpɔ le nuwɔna baɖabaɖawo me o nenye bena wole he tsitɔ kple ezidodo ezitɔtɔ le dɔa mea womakpɔ le nu mawo me o elabe azɔ ne trɔ zu Mawu ƒe via maga anɔ do zitɔtɔ teƒe ɖo anɔ blu dɔwɔƒea ade tsakatsaka aƒetɔwo kpakple ƒomewo dome ao akpɔ be nuwɔwɔya womagakpɔ wo le nu gbegble wɔwɔwo me o Salmowo 19 kpekpe amandrelia ebe Yehowa ƒe se la ede blibo Yehowa ƒe se la ele blibo enana luʋɔ gbɔna ɖe me Yehowa ƒe ɖaseɖi le teƒe enana bometsilawo dzea nunya Salmowo 19 kpekpe ame 8 kpekpe ame 13 azɔ kpekpe 13 ame ka adzesi dzi dadawo tso nam le dzidada ɣaɣlawo me kpekpe ame 9 le ʋegbe me dzra wo dɔla ɖo tso dadalawo si me eye ne wo magaɖu aƒetɔ ɖe dzinye o ekema fɔɖiɖi manɔ nunye o fɔɖiɖi manɔ nunye o ne madza tso vodada gãwo me nu ke miagakpɔ le menye toɖoɖo aɖo to segbalẽya ekpea mía xɔsetɔwo ƒe segbalẽya yenye Biblia anye toɖo la abe Mawu via ewoe be trɔ dzime ɖeɖekpɔkpɔ ya ana bena aɖo na to Biblia me ƒe nyawo dzi Romatɔ ƒe agbalẽ tamade kpekpe ame 19 elabena ke woada kpe ne Mawu bena mienye nu vɔ̃ ƒe kluviwo tsã ke azɔ la tso dzime mieɖoa to nufiafia ƒe nɔnɔme si wotsɔ mi
de asi na la. Ekpe nufiafia ya Bibla me o tso agbedzɔdzɔe nɔnɔ, agbedzadze nɔnɔ, woatsɔ mawunya de dɔ na mea ye woakpɔ le me woazɔ. Ebe azɔ la, ebe mieɖoa to nufiafia la ƒe nɔnɔme si wotsɔ mi de asi na kpekpe 8 ebe ke esi woxɔ mi tso nu vɔ̃ si xɔ ablɔɖeviwoe la, ekpea, ebe wotsɔ mi wɔ dzɔdzɔenyenye ƒe ekluviwoe, aye nunya gakpɔ le ɖeɖekpɔkpɔ mea, yenye bena egɔ be numaɖinuwo agadzi be agatrɔ ava. Ŋutsina ƒe agbenɔnɔwo aganɔ tsutsuwom ke, vɔ azɔa ekpɔ ɖeɖe. Azɔ wotrɔ wo nɔnɔme, azɔa tsã ƒe nu vɔ̃wo la wotutu wo ɖa. Azɔa naneke ŋutɔ maganye nuxoxo la nɔ menye o. Nenye Mawu vi vavã la, woɖe nu vɔ̃ ƒe nɔnɔmewo katã dzo. Yakobo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpekpe 8lia. Yakobo tagbãtɔ kpekpe 8lia. Egblɔ bena ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme. Egɔ be azɔ yi ke ne trɔ dzimea, wotsɔ nyateƒe nya tsɔ dzimi bena nuka mia kpekpe 19lia ebena nɔvinye lɔlɔtɔwo minya esia ame sia me naɖe abla le nu sese me, nanɔ blewu le nuƒoƒo me, nanɔ blewu hã le dziku 20 elabena ame ƒe dziku mewɔa Mawu ƒe nu dzɔdzɔe o. 21 eya ta miɖe ɖiƒoƒo katã, miɖe asi, mitsɔ wo ƒu gbe. Egli ne ma agbexoxoa kple ɖiƒoƒoawo dome kple agbeyeya me azɔ. Miɖe ɖa, mitsɔ ƒu gbe ne be kpɔ ɖeɖe trɔ dzimea, ne be ye xɔ Yesua nyawoa, aƒeme yo, mɔdzi yo, dɔme yo, asime yo, suku yo, woɖe ɖiƒoƒowo katã ɖa kple vɔ̃ɖinyenye geɖe fũu la ɖi, eye mitsɔ dɔmefafa xɔnya si wodo ɖe mia me si ate ma de miaƒe lobɔwo la. Eya yoyɔna be axɔ Yesu, atrɔ dzime, alo akpɔ ɖeɖe, alo atrɔ zu Mawu vi, nu yawo katã nye numetoto ame ke trɔ dzime wɔna. Eye mekpɔ vɔ, mi be nyanɔ agbe le Kristo ƒe blibo nyenye me alo tanye me alo anɔ agbe le Kristo ƒe blibo nyenye mea, menye be natɔ te ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ma ko dzi o, ne dzo le afi ma ava kɔkɔenyenye gbɔ. Enye akpa velia ne Mawu nya, enye lɔlɔ si ke kɔkɔenyenye vavã hena vana to xɔse yi ke koa mia ŋuti la me. Lɔlɔ vavã yi ke miaɖe ɖe go to kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ to xɔse yi ke koa me ŋuti la me. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame 5 kpekpe 22. Ebe miɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ̃ sia vɔ̃ ƒomevi me. 23. Ebe ke ŋutifafa ƒe Mawu ŋutɔ nakɔ mia ŋuti nyatsie ma keŋkeŋ. Ekpɔ ɖeɖe vɔa, ebe ye xɔ Yesua, ebe ye trɔ dzimea, ebe ŋutifafa be Mawu la akplɔ to nuka numetoto yeye wɔwɔ me. Numetoto yeye velia ya yɔna be kɔkɔenyenye, ebe akɔ ŋuti keŋkeŋ. Medo gbe ɖa be miaba ametsi bliboa katã yi ke nye miaƒe luʋɔ, miaƒe gbɔgbɔ kple miaƒe ŋutilã blibo la katã nanɔ anyi mokakamanɔnui halase le miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la. 24 gblɔ be nuteƒewɔla nye ame si ke yɔ mi vee, eye nye ame si ke yɔ mi vee, ame si la wɔe hã awɔe le miaƒe agbe me. Mebe awɔe na wo le ŋdi ya. Kristotɔ, xɔsetɔ, Mawuvie, eɖo la tsɔ vevie nyenye na kɔkɔenyenye ƒe nya ya.
nenye be trɔ dzime nyawo ebe ye xɔ Yesu nyawo Yesu ku ɖe ta o eku ɖe ta le atitoganu nye be ɖe ye wòkua be yeakɔ ŋutiwoe eye Mawu yi ke nye ŋutifafa be Mawu ɖe yeƒe dzidzie nye be yeakɔ ŋutiwo wò luʋɔ wò gbɔgbɔ kple wò ŋutilã eye le be nàtsɔ dzidzi vevie na numetoto ya womexɔna Yesu koe vɔ atɔ te ɖe afi ma mexɔ Yesu ao ele be nàtrɔ ɖe afɔ velia ayi kɔkɔenyenye me kɔkɔenyenye amenye be nanɔ gblẽ ɖe nume koe kɔkɔenyenye ao enye numetotowo wɔna ne wɔ numetoto ya amewo la kpɔe ne le gblẽ mawunya me hã ela zẽ le agbenɔnɔ me le bebemewo le gaglagbewo ezena wo kpɔna le tsɔtsia la zẽ la kpɔ amewo la kpɔ nu ke nye kɔkɔenyenyea o maɖe gɔme na o míagakpɔ nyatsi kɔkɔenyenyea míagakpɔ nu yiwo le me be eme nakɔ na wò kitokito ne ebe yi kɔkɔenyenye le eƒe agbemea nu kawoe kpɔna le ame ƒe agbeme nu gbãtɔ ɖokuibɔbɔ nuwo katã tsɔtsɔ na Kristo tsɔ nuwo katã na Kristo Mawu ƒe amenu vevea ne ge ɖe mewoa ye ne kpɔ be Yesu tsɔ ye ɖokui tsɔ na bliboa abe nye hã Yesu metsɔ nuwo katã na o Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta 11 kpekpe ame 19 ebe le xɔse me Abraham tsɔ Isak eme ke wɔ nume wowɔ dodo kpɔ nɛ Mawu si kpɔ la ebena eye eya ame si ke xɔ nugbedodo la etsɔ eƒe tenovi na etsɔe na mia ŋuti nya vɔ megahiã be magatrɔ yi edzi na mi ke o eƒe yiwo katã Abraham lala nɔkpɔ mɔ be ɖe o nukoko la va yi hã yeƒe agbemea be ame ɖe la va yeƒe nugbe yiwo katã Mawu do na yi nyagblɔɖi yiwo katã Mawu gblɔ ɖe eƒe agbedzia ame ɖe la va nye nuka ebe domenyila kɔkɔenyenya wɔe be tsɔ nu vevi ma tsɔ na aƒetɔ la novelia ade ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ ame ke xɔ kɔkɔenyenye ma naneke maganɔ dziwo me o bebeme nuwɔwɔ ɖeke maganɔ dziwo me o nudodo susuwo yiwo katã le kekea mea wona mi nya le Senekatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ma ke eta matɔ̃ blavevɔ velia ebe mi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ segɔme be ne be trɔ dzime xɔ Yesua mehiã kpovitɔ le tsɔtsi ɖe me anɔ yewo me eye anɔ nye kɔ anɔ kpɔ ŋgbedome akpɔ miɔ dzi akpɔ ɖusi dzi abe be Mawu be sɔdzawo le ŋgbedome na ta nye mawɔ ya ɖeke o Dipalef be alo nyabe tsɔtsi alo hayi memelia be kpovitɔ le ŋgbedome na pastor nye me le afi ma o azɔ o mate ma wɔ nu ya fa ao ke me xɔ Yesu ŋutɔntɔ ne xɔ Yesu nyawoa ame sia ame ame le afi ma o ame me le afi ma o ame le gbɔwo me le gbɔwo o kɔkɔenyenyea wɔna menu veve be dɔ le ame ƒe agbe me ale be afi sia afi ke nanɔa ade ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ ate ɖa le vɔ ƒe nuwɔnawo katã gbɔ ade ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ magblɔ be kpɔ ame aɖeke medza va kpɔ portable nye me o téléphone nya me o nu yi me ŋlɔ ɖo ɖa ame aɖeke eye wotsɔ ɖo ɖa ma me ɖeke medza kpɔe o eye vɔvɔ ɖe alo dzidzi ɖe le me o ɖo ɖa ame aɖe ƒe vi nyɔnu tugbedzevi gbɔ alo ame aɖe ƒe srɔ̃ nyɔnu gbɔ ebe kpɔ srɔ̃ nyɔnua medza va tsɛki nu ma la kpɔ hã o eye ewɔe kakaka tsɔ kode pin tsɔ de portable me eye gasiasa gama fi na ʋu portable ele be na ƒo code eye ne ge alo ŋlɔ be vi ɖe kɔ abe o
ame ɖeke megatso portable nye lo ava kpɔ foto yiwo le me na me lo ame ɖeke megava check portable nye me akpɔ lo ava kpɔ nu baɖabaɖa mawo yiwo katã nyɔnuwo foto ma yiwo tsɔ ɖo ɖa me lo yi ŋutsuawo tsɔ ɖo ɖa me lo ao te ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi me eye kɔkɔenyenyea nu ke ne gakpɔ le me o nu yi ke ne gakpɔ le me nye be ame ƒe dzidzi kple yeƒe dzodzro la enɔna be Yesu tɔ ene dzɔdzɔme o etrɔna kpeɖa le Petro ƒe agbalẽ velia tagbãtɔ Petro ƒe agbalẽ velia tagbãtɔlia esi eƒe Mawu me ŋusẽ tsɔ nu siwo katã nyo hena agbe kpakple mɔsoso la ke mi to si dzedze ame si ke tsɔ ya ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ yɔ mi la me kpekpe ame nelia nu siawo me mieto tsɔ nugbedodo wòto tsɔ nugbedodo xɔasi gãwo ke mi bena míato esiawo me azu se ɖa Mawu ƒe dzɔdzɔme gomekpɔlawo kɔkɔenyenye ya awɔ be nànye Mawu ƒe dzɔdzɔme ƒe gomekpɔla dzɔdzɔme le mewò azɔa anye Yesu tɔ eye nu si ke Kristo mawɔ madzro madzi oa o hã madzi o madzroe o le bebeme o enu si ke Yesua aɖo alo abu ŋuti kpɔ le susu me oa nenema ke wò hã asusu kpɔ atsɔ wla da ɖi o elabena azɔ agbewòa me ekɔ ploploplo eye ma nye kɔkɔenyenye eye wòtsɔ Mawu ƒe dzɔdzɔme ƒe nɔnɔme tsɔ de me o dzɔdzɔme ma anɔ me o nu yi ke ne gakpɔ le kɔkɔenyenye me nye ame ɖokui tsɔtsɔ savɔ na Mawu ƒe sededewo atsɔ ɖokuiwo savɔ na Mawu ƒe sededewo Yohanes agbalẽ tame 8 kpekpe 34 egblɔ be se yeye mede na mi bena mialɔ̃ mia nɔewo si gbe ale si melɔ̃a mi ene bena miawo hã mialɔ̃ mia nɔewo nenema ke Kristo la yebe lɔlɔ̃a menye ŋkuta lɔlɔ̃ o Kristo ƒe lɔlɔ̃ la menye lɔlɔ̃ dzodzro lɔlɔ̃ ƒuƒlu o Kristo ƒe lɔlɔ̃ la menye mebui be mesusui be lɔlɔ̃ o Kristo ƒe lɔlɔ̃ la enye lɔlɔ̃ deto enye lɔlɔ̃ vavã enye lɔlɔ̃ yi ke toa ŋku aɖe lɔlɔ̃ yi ke kpena ɖe amenɔvi ŋuti vɔsasa ƒe lɔlɔ̃ ne nyawo kɔkɔenyenyea be numetoto ya mi wɔa natsɔ ɖokuiwo ana sedede yeye ya wɔwɔ nawɔ edzi kpekpe 35 esia amewo katã woanye le bena nye nusrɔ̃lawo mienye ne lɔlɔ̃ le mia dome menye seseɖelãme ƒe lɔlɔ̃ o lo menye nutsilãme ƒe flafla ƒe lɔlɔ̃ o lo menye fieŋui ƒe lɔlɔ̃ ɖe amenɔnɔewo gbɔ ao vɔ lɔlɔ̃ vavã lɔlɔ̃ deto Kristo me ƒe lɔlɔ̃ nenye be mixɔ kɔkɔenyenye la miatsɔ nya ɖokui na lɔlɔ̃ ya blibo nu yi ke gale me nye nyawo toto le nuƒoƒoƒo me nyawo toto nyateƒe toto le wo nuƒoƒo me ɖe mie dzesi ame aɖe yiwo be yiwo xɔ Yesu yiwo nye xɔsetɔ yiwo xɔ kɔkɔenyenye le yiwo ƒe agbe me yiwo xɔ kɔkɔenyenye ŋutɔ blibo evɔ wo ne gblɔ nya ɖe ne wo srɔ̃ nyɔnua la gave ave do nyagɔme akpɔ abe sɔnye ŋutsua gblɔ be ɖeke eye ava nɔ nya biam ame bubuwo alo ƒometɔ ɖe ye amea la gblɔ nya ɖe yi ke nsrɔ̃ ŋutsua gblɔ nɛ alo nsrɔ̃ nyɔnua gblɔ vɔ dzo to vovo na yi ke srɔ̃a gblɔ nɛ eye eyi ke amea gblɔ nea wodzo kpanya nyakpakpae enya menye nya ŋutɔŋutɔ o vɔ enya ne mi be kɔkɔenyenye su mia sia ɖe kɔkɔenyenye ya yi ke Mawu nana mea
yi ke kplɔna mi na dziƒoa nyawo toto nɔna me ƒe nyaƒoƒoƒo me eye ne nyɔnua gbɔ va aƒe me azɔ abe o srɔ̃nye nye lɔlɔa o efo etsɔa wo gblɔ nam be ya kple keme kple ɖeke vɔ ame bubu ya ame ya ɖeke asi me si ya gblɔ nam be leke kple ɖeke gbɔ nya ɖeke na me be ɖeke eto nam be ɖeke ko ɖeke o ko me se nyuie ɖe o me se nyuie ɖe o evɔ wo nyawoe ma no le gblɔ nya me ɖo na to eye akɔ va to aƒa dzi atɔ patapa o nɔvi dze kɔkɔnyenye yi be nya gblɔ mele ma kɔkɔnyenyea menye be agblɔ nu me koe o ɖe enye nu ŋutɔŋutɔ enye nu me toto wɔna kɔkɔnyenyea nenye be me ya me le asiwoa trɔ Yesu gbɔ le Calvary trɔ yi Aƒetɔ la gbɔ eye nanɔ agbe le Kristo ƒe blibo nyenye ya me ale be nanya nu si ke nye kɔkɔnyenyea naɖoe kpɔ ŋutɔŋutɔ eye nakɔ kɔkɔnyenye blibo ne nyawo toto nanɔ wo nuƒoƒoƒo me. Nyagbɔ va Efesotɔ ƒe agbalẽ ta ne pekple nelia ebe miado ame yeye si ke wowɔ le Mawu me si ke wowɔ le dzɔdzɔenyenye kpakple nyateƒe katã me to kɔkɔenyenye me menye numenya gbɔ loko vɔa kɔkɔenyenye ŋutɔŋutɔ kpekple vevɔ atɔ̃lia ebena eye mi do ame kpekple vevɔ atɔ̃lia eya ŋuti mi ɖe aʋatsokaka ɖi ame sia ame nagblɔ nyateƒe na havi elabena ŋutinuwo mienye na mia nɔewo la vevɔ asiekelia kpekple vevɔ asiekelia migana nya vlo aɖeke na dogo tso nya ƒe nu me gbeɖe o ke boŋ nya si ke nyo na ŋgɔgbedede ne ehiã la bena wòana ame veve ame siwo sene la azɔ nenye be Aƒetɔ la kɔ ame aɖe ŋuti nyɔnu ma ŋutsu ma kɔkɔenyenye le me yewo ƒo nu na nɔvia axɔ akɔfafa dzidzɔ ɖe gena ɖe ame me amea ana be kakaɖedzi age aɖe be ame nuveve gena ɖe amea me azɔ nu ka nyagakpɔ le kɔkɔnyenya me o nyagakpɔ anko aɖe toto ekpea nenye be ŋutsu aɖe alo nyɔnu aɖe li eye wole to ɣeyiɣi sesẽwo me ele to ɣeyiɣi sesẽwo me ekpea nenya nu yi ke dzɔna amea ƒe nuteƒewɔwɔ le nenye be kɔkɔenyenyea le eƒe agbemea ezɔna ekplɔnɛ ɖo to na hahamawo me nyenya le Yob ƒe agbalẽ tave kpekpe tɔ̃lia Yob ƒe agbalẽ tave kpekpe tɔ̃lia eye Aƒetɔ la gblɔ na Satana bena ɖe ekpɔ nye dɔtsɔla Yob be ame aɖeke mele anyigba dzi si ke nye ame dzɔdzɔe ame toa ŋkɔ aɖe si ke vɔ̃a Mawu eye wòtsri avɔ eye wò galé yeƒe enuteƒewɔme ɖe asi ma hã ele yeƒe nuteƒewɔwɔme ɖe asi ta xaxawo mava ɖe ɖa le me o dɔmedzoe mava ɖe ɖa le me o ame ɖe ƒe nuwɔna vɔ̃ɖi ɖo ɖe gbɔ mava ɖe ɖeke ƒe nuteƒewɔwɔ ɖa o amewo be nya tsɔ ɖe ame nu amewo be nya ƒoƒo ɖe ame nu ɖe mava mi be menya me baɖa mekpɔ menya nu ŋutɔ gblɔ be nya me baɖa ya ma ɖe fia mi azɔ nyakpɔ baɖa nye teƒe awo la ame ƒe nuwɔna ne kɔkɔenyenye le asiwò vavã ma ɖe wò nuteƒewɔwɔ aɖa le me o ekpea eye Mawu esɔnye gblɔ bena nye metrɔna nyawo be nye ame ɖeke mate maka ɖe dzinye o eye wogblɔ nenema ta ma ɖe fia ne woakpɔ nɔvi
eɖe fia bena nuteƒe wɔwɔ ya mele agbe me o. Elabena nu si ke va dzɔa eɖe fia eklo nu ɖa le dziwo ye nu yi ne nye ŋutɔtɔa eze eye nu yi ke nenye be kɔkɔenyenyea be numetoto ba kpa ya mele me oa o magblɔ be me kɔkɔenyenye vavã ma le agbe me o. Eye nuwɔnawo adzo va wɔe be wo nu ŋutɔtɔ nenyea ekpea edzo ɖe ɖe go ta aƒetɔ la Mawu ŋutɔ ɖi ɖe asi bena togbɔ be nu mawo katã dzɔ ɖe dzi hã egalé yeƒe nuteƒe wɔwɔ me ɖe asi egalé ɖe asi. Nu yi ke nya gakpɔ le kɔkɔenyenye ya me nye vovo tso atsã ƒe agbevulo nɔnɔme. Kɔkɔenyenye ma lo, kɔkɔenyenye ma. Ne kɔkɔenyenye su ame aɖe si wɔ ewɔ eme numetotoa wovona tso nutsila ƒe agbenɔnɔ me. Ebe nɔviwo, mate ma ƒo nu na mi abe na gbɔgbɔmemewo ene o. Togbɔ be miedo aɖe yeye menye bena Korintɔtɔ gbãtɔ ta 3 menye be mi ɖena gbɔgbɔme ƒe nukutsetsewo eye ame aɖe ne nɔvia le do aɖe yeyea nɔvia be anɔ kplɔe, nɔvia hã anɔ srɔ̃e, na ame aɖe anɔ na ame aɖe tome le fie, ame aɖe ebe ɖe mi ɖena gbɔgbɔme ƒe nuwɔna yawo fiana gake la mi kpɔtɔ nye nuka nutsila memewo mi mekpɔ vo tso agbexoxoa si me o. Ebe ɖe nye hã nɔviwo nye mete ŋu ƒo nu kple mi abe gbɔgbɔmemewo ene o hafi abe nutsila memewo abe vidzɛwo le Kristo me ne kpekpekpe velia ɖa. Ebe mena notsi mi mieno menye nuɖuɖu sesẽ o elabena miese nu haɖe o eye fifi hã miese nu haɖe o ekpea nutsila me kristotɔwoa woawoe ya enya yi ke le flaflefle etsi notsi be nya ko dzina be yoase ekpea vɔ nuɖuɖu enya ƒe nuɖuɖu sesẽa wala be o nya ka gblɔm pastor le gbe ma hã o mi va be nya no tsi mi va be nya no notsi egbea mi me le dzi enya be lã mia ɖu ɖe nya be nuɖuɖu sesẽ mia ɖu ɖe nɔvi ne gbe sia gbe nona notsi ko enotsi ŋdi kanyi ŋdɔ fie dzo ɖa kaka va kɔ ɖe kwasi ɖa gbe gasia notsi ko nona nɔvi o ale dɔe nu nyamo manɔ lãme na wo ɖe ale kɔsiɔkɔe ekpea elabena memawo nye enutsila memewo elabena gbɔgbɔme ƒe lã wotsɔne ƒuna gbe elabe kpekpekpe tɔ̃lia ɖa elabena mieganye nutsila memewo elabena ŋkeke ale si ke nu ʋaʋã edzrewɔwɔ mama egɔme ame mekpɔ xɔ kɔkɔenyenye o nu ʋaʋã dzrewɔwɔ mama gale wo dome mama le wo dome ebe ɖe menye nutsila memewo mienyea eye miezɔna le nutsila nu o ɖe medo gbe ɖa le ŋdi abe kɔkɔenyenye vavã ya yi ke be nya be alo ebe ha miedzina be o Yesu ɖeka la Yesu ɖeka koe Yesu ɖaa nye ɖela me si ke ko ame ŋuti dɔyɔla be fia yi ke gbɔna medo gbe ɖa be kɔkɔenyenye ya la nanye nutɔŋtɔ le miaƒe agbewo me le Yesu be ŋkɔ me eye gaye dzia ne miaƒo nuƒo tsɔ ku ɖe kɔkɔenyenye ya ƒe nya ko ŋutia eye mi nye bena nyawo toto ɖanɔ mia me nya nu yi ke nya gakpɔa ye nye be Kristo ƒe nɔnɔme woatsɔ Kristo ƒe nɔnɔme ate ɖe mia me woatsɔ Kristo ƒe nɔnɔme ade mia me Romatɔwo ƒe agbalẽ tame 8 kpokpoe 29 Romatɔwo ta 8 kpokpoe 29 egblɔ bena
elabena ame siwo wonya ɖi la he also eɖo ɖi xã bena woanye via ƒe nɔnɔme tɔgbe ekpɔ nyatsia kɔkɔenyenye ya bena mianye via ƒe nɔnɔme tɔgbe that the life bena agbe si ke mianɔ azɔa miabe tame susuwoa miabe ɖoɖo yiwo miawɔa miabe nyamesoso yiwo katã miatso awɔa wòanɔ abe Kristo ŋutɔ tɔ ene Kristo ŋutɔ tɔ ene abe Kristo le ɖoɖoa wɔm abe yeawɔ ene elabena Biblia gblɔ bena mianye via ƒe nɔnɔme tɔgbe nu yi ke nyagakpɔa of the new covenant, yenye be confirmation, nubabla yeyea la new covenant. mianɔ me hebi tɔ ƒe agbalẽ tame nyi Saved, kpekpe amade but now as he obtained ebena ake azɔ la subɔsubɔ si ke nyo wu sã la su esi also abale si ke wònye nubabla si ke nyo wu eye woɖoe anyi ɖe nugbedodo siwo nyo wu la dzi la ƒe avuléla ene kpekpe ame nyia ke nyilia gblɔ bena elabena with the eka enum he said, me na wo gblɔ bena come, kpɔɖa says the Yehowa gblɔ bena ŋkekewo li gbɔna eye mabla nu yeye kple Israel ƒe aƒe kpakple Yuda ƒe aƒe la of Judah. And when that new eye ne nubabla yeyea va mea kpekpe amewo azɔ kpekpe amewoa gblɔ bena elabena esia nye nu that si ke mabla kple Israel ƒe aƒe la le ŋkeke siawo megbe after those days, says the Lord, Yehowa ye gblɔe matsɔ nye seawo ade woƒe tame to their mind. That's sanctification. kɔkɔnyenye ya I will put matsɔ nye seawo ade woƒe tame ye la wɔe not like menye the pastor pastorye le nya gblɔm na hameviwo ebe zi nene dzi ma ɖo kpe nya dzi na mi o zi nene ma nɔ nya ɖeka ko gblɔm na mi o míegblɔ nyitsɔƒe ke va yia míegblɔ letri ke va yia o ɖe mi mesia nyame ŋlɔ be le o no ŋlɔe ɖe dziwo me magaŋlɔ be o the law of God no ŋlɔ mawo ƒe sea mawo ƒe nya woŋlɔe ɖe edziwo me susuwo me wòɖo dzime na woa magaŋlɔ be o ebena matsɔ nye seawo ade woƒe dziwo me maŋlɔe ɖe woƒe dziwo ƒe kpewo dzi eye ebe manye Mawu na wo eye woanye nye dukɔ eye ye dzi there is attitude nu yi ke nyagakpɔ le nye me kɔkɔnyenya me nye nyaƒe agbenɔnɔ si ke la nye nu ka nudzedze kpɔkpɔ nenye bena ame ɖe gblɔ be kɔkɔnyenye le esia nudzedze kpɔkpɔ nɔna amea me akpɔ agbenɔnɔ ma le amea me ekpe Mawu soso ɖa kpakple nu ka nudzedze kpɔkpɔ Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ade ʋu Bibla there is transparency ekpea enu yi ke nyagakpɔ le amea yenye amea ƒe nuwɔnawo la manye agbe sakasaka gɔ be agbewo ame la kɔ conscience dzidzinya hã me la kɔ in Acts manɔ nuwo fitifiti o reading from verse dɔwɔ ƒe agbalẽ tabla vevɔ ene kpekpe wuiade ebena nye xã kpe ɖe dɔwɔ ƒe agbalẽ tabla vevɔ ene kpekpe vevɔ kpekpe wuiade Paulo gblɔ nenema lo megblɔ be menye Mawu nya nyanyui gblɔla menye apostolo man of authority eye nye asinye me ŋusẽ le maɖeke ŋutɔ mate ma adɔ aɖika me o ye nyame gbãtɔa number one apostle ye nya amedɔdɔ alo apostolo gbãtɔa ye ŋutɔ nuwo katã le alɔ ŋusẽ katã le alɔ me maɖeke ŋutɔ mate ma o Paulo mewɔna nenema o go there be ame kpɔtsyɔwo mate yi afi ma o ya ye koe ye ɖeka koe others cannot drink ame bubuwo mate ma nu ma le bebemewo le gaglagbewo kplɔla ɖewoa ŋutɔ dzo wɔnɛa number one ebe ye nyi gbãtɔ and there is no law be yea se ɖeke ŋutɔ mele kpatse na yo ɖe mi nya ame yiwo si se mele oa wome dziƒo yi ge o if you are so se manɔsitɔwo wome dziƒo yi ge o if you are so edanya megãwo pastɔwo
nɔvi ŋutsuwo, nɔvi nyɔnuwo, eye wò ya mele Mawu ƒe nya ƒe sia te oa, dzidzinyawo ku, dzidzinyawoa eku kekekekeke. Ebe me dzi ŋutifafa kple amewo katã kple kɔkɔnyenye yi ke manɔ me la, ame aɖeke mate ŋu akpɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkume o. Nenye be dzidzinyawoa kua, anɔ nu wɔm ko sakasaka, anɔ ƒoƒo baɖabaɖabaɖa, anɔ nu wɔm ko glama, edɔme yo, teƒe gã yi ke le xɔ le dɔa me ta, aɖo tame na wo. Anɔ susu me tsakam na wo. Eye dzidzinyawoa aku kekeke. Paulo gbɔgblɔm na mi be le sia ta ebe medoa vevie bena dzidzinya si nu abi aɖeke mele o la, gaɖo me ame ɖewo nɔna afi ma, yaɖo yame aɖewo manɔ afi ma anɔ kpɔ o. Ebe esia yi la, esia yi, wò ɖekae li o. Gaɖo me amewo ate manɔ gbɔ o. Gaɖo me ebe esia yi, bebemewo, gaglãgbewo. Yedzina bena dzidzinya si ke na bi aɖeke mele o la nanɔ esi ɖaaɖaa le Mawu kple amewo ƒe ŋkume. Ekpe agɔ be dzidzinya wɔame nekɔ. Eye ke nyagakpɔ le menye be natsɔ ɖokuiwo asɔ kpakple Kristo ƒe nuwɔnawo. Nu sia nu ke Kristo ma wɔ o la, nye hã nyemele wɔ ge o. Nu sia nu ke Kristo ma ateƒe sia teƒe ke ma yi o la, nye hã nyemayi afi ma o. Nu sia nu ke Kristo mate ma gblɔ o la na nyɔnu aɖe o. Nye hã abe ŋutsu enea, nye ma agblɔ na nyɔnu o. Nu sia nu ke Kristo mate aƒoƒo tso eŋuti kple ŋutsu ɖe o la, enye nyɔnu hã. Nu sia nu ke Kristo ma asem si asem kaka ɖe kpekpe ke Yesu mate ma ka oa, nye hã nye mate ma ka asem ŋutɔ nɔ nyi nɔvi nye nyɔnu lɔlɔ̃tɔ ye mese vɔ enya vɔ ŋutɔ nya nu ke le dzime na wa. Ne be trɔ dzime, ne be xɔ kɔkɔnyenyea, nye bena wò nuwɔnawo ɖo la sɔ kpakple Yesutɔ pɛpɛpɛ. Ta sese le lãme mawo yiwo le lãme na wo vɔa, etsɔ wla ɖe enɔnye lɔlɔ̃a, nɔvi nye nyɔnu lɔlɔ̃a, nɔvi ŋutsu lɔlɔ̃a, frère lɔlɔ̃a, sista lɔlɔ̃a, vɔ nu bubue le dzime na wo nyamawo gblɔm. Nenye bena kɔkɔenyenye vavã ma le lãme na woa, ebe tɔ le ta ve, keke mashekea, ebena azɔ miakpɔ Yesu yi ke woɖiɖi ɖe anyi vie wu mawudɔlawo be wòakpe nu vɔ̃ be fu. Kristo si ke wotsɔ ŋuti kɔkɔe kple bobo ɖɔ nɛ bena wòaɖɔ ku akpɔ ɖe ame sia ame nu to Mawu ƒe amenuveve la kpekpe wolia. Egblɔ be elabena ame si ta nuwo katã li ɖo, ame si me nuwo katã to va, ame si ke kplɔ vi geɖewo ɖe ŋuti kɔkɔe me la, edze bena woawɔ wo xɔxɔ ƒe fia la blibo to fukpekpewo me kpekpe 11 kpekpekpe azɔ. Elabena ame si ke ko ame ŋuti kple ame siwo ŋuti wokɔ la, wo katã na dzɔ tso ame ɖeka me, Kristo, yi ke kɔ ame ŋuti kple míame yiwo be Yesu akɔ mía ŋuti la, mía katã míadzɔ tso ame ɖeka me. Eya ta nu mekpee be wòayɔ wo bena nɔviwo o. Nu yi ke nyagakpɔ le menye ɖekawɔwɔ kpakple Kristo. Awɔ ɖeka kple Kristoa le asɔ kpakpli. Ame aɖewo li yiwo nɔ yiyim, anɔ kpe kum, anɔ li dom, mexɔ kɔkɔenyenye. Vɔ ɖeka ma, womewɔa ɖeka kpakple Kristo be nya o. Enya ɖea kokoko nɔna wo si nɔ ɖeklemi ɖem nɔ ŋuti le Mawu nya me. Eye ne vavã kɔkɔenyenye su mía sia, nakpɔ be Yesu Kristo ƒe gbedodoɖa
me la ɖeka wɔwɔ adi be awɔ ɖeka kpakple le Yohane ƒe agbalẽ ta me 19 me verse 17. kpekpe me 19 lia kɔ wo nu Through thy truth, wo kɔkɔe to wo nyateƒe la me wo nya la enye nyateƒe ame yawo trɔ dzime vɔ ebe mi kpɔ dzidzɔ elabe woŋlɔ nyaƒe ŋkɔwo ɖe dziƒo fiaɖoƒe la me to vovo na ɖeɖekpɔkpɔ Yesu kɔkɔ dzimetɔtrɔ ya megbe la edo gbe ɖa ɖo ta be aƒetɔ Mawu wɔ wo kɔkɔe le nyateƒe la me la be wonya la nye nyateƒe kpekpe ame 18 ebe si gba le si ke ne dɔm ɖo ɖe kekea me ene la nenema ke nye hã medɔ wo ɖo ɖe kekea me kpekpe 19 gblɔ bena mewɔ ɖokuinye kɔkɔe ɖe wo ta bena woawo hã woazu ame kɔkɔewo le nyateƒe la me kpekpe 20 ke menye ɖe ame siawo nu ɖeɖe ko mele biabiam ɖo o ke boŋ ɖe ame siwo le dzinye xɔ ge ase tso woƒe nyawo me la hã nu vevevɔ ɖekelia bena wo katã woazu ɖeke ɖeka woawɔ ɖeka le nye nya me wo katã woazu ɖeka si gba le si wo fofo ne le menye eye nye hã mele mewo ne bena woawo hã woazu ɖeka le mía me bena kekea me naxɔe ase bena woe dɔm da nye gakpɔ le mea yenye crucifixion, newness of life, agbe be yeye nɔnɔ susuwo la zu yeye nuwɔnawo la zu yeye nuwo katã zu yeye ememe kple egodo keŋkeŋ crucifixion. to nyaɖokui tsɔtsɔ klã me Galatiatɔ ƒe agbalẽ ta ve kpekpe 20 Verse 20, Galatiatɔ bena melagbe gake menye nye lagbe o ebe mía kple Kristo woklã kpe ɖa kpekpe ame 19 ƒe nuwuwoa le ʋegbe me ebe mía kple Kristo woklã ɖe atitsoganu egɔme nye bena aleke woklã Yesu ɖe atsia ŋutia ele kpɔe be nenema woklã ye hã ye ma afɔwo klãe alɔwo klãe amewo va le yiyim le kpɔm be o Yesua ma ne nye Kristoa ɖi va ne nya xɔ dziwo se Yesu meke nu de me na wo na woklã kple Kristoa na amewo wole dzi nya le ŋuti oa make nu de me na wo abe le da kɔ yele wɔ dzre yele wɔ tukaɖa ao wo ebe na aƒetɔ asiwo me tsɔ nye gbɔgbɔ tsɔ de Yesu le atsia ŋutia Yesu mewɔ dzre o Yesu meʋli o eye xexea me ƒe nuwɔnawo katã yiwo wɔ ɖe ŋutia Yesu meʋli o ebe woklãm kpakple Kristo be gake ne mele agbe la menye nye le agbe o ame xoxoa megale agbe azɔ o enye xoxo aɖe yi ke do na dɔmezoe abi dzi aƒu tome na amewo ame xoxo ma yi ke ame be nu biana ŋku na ewɔ tukaɖa le afi ɖe kpekpe anɔ edzre wɔ ame xoxoa ale ke lena xɔsetɔwo atɔ ƒu gbe ɖe gaxɔmea Paulo be ame xoxo ma la azɔ megayi le agbe le me o ke agbe si ke nɔm ye le azɔ la ye le agbe le nutsi la me gake ye le agbe sia le Mawu vi si ke lɔm wotsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe tanye la ƒe dzixɔse me nu ya yoyɔna be kɔkɔenyenye ya medo gbe ɖa be aƒetɔ la ŋutɔ le ŋdi ya ne kplɔ mi to numetoto ya me wòade to le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu be ŋkɔ me. Miabe amen afi ka woto hã mi gblɔna be amen aƒetɔ ne wɔe na mi azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me nutɔlia miakpɔ le mawunya ya mea yenye wɔ dɔ na aƒetɔ la alo aƒetɔ la le yɔwòm be na wɔ dɔ na yi to xɔse me edɔ awɔ dɔ ne Mawu la lɔlɔ ya tutu mi miawɔe ebe ya nye dɔwɔla mehiã be woanɔ eƒe 2, eƒe 3, eƒe 4 egbɔgbɔ na anyi ɖe tsɔtsia me medɔ ɖeke hã wɔm o nyanye medze dɔwɔla o
voa ole afi ma wo be not, responding. la fi ma voa no gblɔ be na mi le na nu le ɖu voa mele tsɔ ɖeke le me o eye be ok nenema ya ma nyi dɔ la awɔ ɖe mehiã o ɖe ekpɔ nu vɔ wɔlawo le tsrɔ̃ nu vɔ wɔlawo le dzomavɔ me yi vɔ me ɖeke tsɔm le me o be yeawɔ dɔ ne Mawu o. Ma awɔ dɔ ne Mawu dɔ yi ke Mawu dzina be miawɔa eye Mawu la xe fe na yenye dɔ yi na wɔ ne kple lɔlɔ̃nu faa lɔlɔ̃ na Mawu ye la tutu na wɔ dɔ ne nenye be miekpa miwɔ dɔ ne hamea vɔ eye mi dzɔnu na takpekpea yewo dza wɔ eye mi wɔ nu sia nu wɔ nu ɖe kpekpe vɔa eye nekpɔ be yi ke Mawu nyagblɔla va ɖoyi meva yɔ mia ŋkɔ gɔ hã o lo beva kafu mi o lo va do mi ɖe dzi o lo ame sia ame wòanya woaƒo asikpe na mi o lo ok ne nenema ye nua ŋutɔ le ma enyo wola gakpɔ nke wola gakpɔ nke magava dzi ha na wo magava awɔ ɖeke nɔvi awo menye amegbetɔ subɔm ne le ma o ke le subɔ wo nyenye wo dadae ele di be wo ne kafu ye ta le Mawu subɔm ɖo vɔ ne nyawo Mawu ƒe lɔlɔ̃ ye le dziwo zim be na wɔ dɔ nea nɔvinye ye nye be aƒetɔ la lɔ̃e eye dɔ yi wowɔ ɖe tawo tae ne kpɔ ɖeɖe lo eye Yesu kpe fu ɖe tawo be nakpɔ ɖeɖe be wò hã lɔlɔ̃e ne ɖo ne Yesua ta na wɔ dɔ nea emae nye Mawu dɔwɔwɔ ŋutɔŋutɔ nyaƒo tso Mawu dɔwɔwɔ ŋuti awɔ dɔ ne Mawua gbã adzi ame siwo bu na aƒetɔ la dzi ame siwo bu na aƒetɔ la nenye be me dzi ame yiwo bu na aƒetɔ la oa ke wòya le teƒe ɖe le tsɔtsi me ŋutɔ be yele subɔ amawoe ma mele tsɔ ɖeke le me na ame yiwo mekpɔtrɔ dzi me o ame yiwo meva tsɔtsi o hã metsɔ ɖeke le me na o axlɔ nu ame yiwo le xaxa me hã metsɔ ɖeke le me na o. Ebe Mawuvi la va Luka ƒe agbalẽ tame 19 be yeadzi yeaɖe ame siwo bu la Mawu subɔsubɔ ma keke ame 13 ebe eyi eƒe nusrɔ̃lawo katã eye wòtsɔ pound wo na wo gblɔ na wo bena mitrɔ le wo dzi va se ɖe esime ke magagbɔ ne Yesu anɔ anyigba dzia gbe sia gbe esia yi la Yesu awɔ nu sia sia be ame siwo bu la yeadzi wo ta wo hã Yesu bena ɖe miawoe le teƒe nye azɔ ta mitrɔ le dɔ ya ŋuti va se ɖe esime ke matrɔ ava ta no be miawɔ dɔ ne Mawua nu yi ke nyagakpɔ le me nye bena mia awɔ nu teƒe tsɔ wu vovokpɔkpɔ yaɖo yi la edɔa yi na no wɔ makpɔ vovo le ŋuti gɔ be edɔa la xlẽ xa o edɔa wɔ ma vivi o vɔa be ɖe nawɔ nu teƒe ta nanɔ dɔa wɔwɔ dzi nɔ nu teƒe ta nawɔe kple ŋkɔ aɖe tɔnyenye eye miado nu teƒe wɔwɔ tsɔ wu nyabe vovokpɔkpɔ dɔ tabla ve ɖevɔvɔ nelia egblɔ be ebe ke nu gake nyemebui naneke o nyemebui naneke o yometsitsia eva xaxawo wova meka nu kake me tom mele o ebe nu siawo dometɔ ɖeke enyemebu nye agbe hã nu xɔasi na ɖokui nye o bena Mawu nye mɔzɔzɔ kple subɔsubɔ si mexɔ tso aƒetɔ Yesu gbɔ la nu bena maɖi ɖase le Mawu ƒe amenuveve nyanyui la ŋuti maɖe gbeƒã nyanyui la si ke nye amenuveve nyanyui la ŋuti boŋ eye atsɔ vovokpɔkpɔ mɔ katã kpakple nudzedzekpɔkpɔ ta da ɖe akpa ɖeka awɔ nu teƒe na Mawu
nu kene gakpɔ le subɔsubɔ alo mawu dɔwɔme o. the landmarks, Míalé blemaliƒoawo me ɖe asi míemagblẽ kɔ ɖo o. Míemava gblɔ bena ɖe o ɖeɖekpɔkpɔ axɔ Yesu kpɔ abe yele gblɔ ɖeɖekpɔkpɔ be nya vɔa magblɔ dzimetɔtrɔ na amewo atsri nu vɔ o. Neke le dɔyɔyɔ ƒe nya le doa le vevi ɖe nɔ nukunu gãgãwo ne dzɔ nukunu be nya ŋkuwo ne ʋu na ŋkuagbatɔwo tokuwo na se nu gbafawo na tso azɔzɔli nu vɔ be nya megale vevi ɖe o. righteousness now, this is the moment and this Be fifia ehia be nukunu agbegbeƒa nukunu nɔvinye ɖe fia bena blemaliƒo kpeawoa eɖeɖa of miracle. eɖeɖa Talk about va ƒudu kpasa nukunuwo ɖo. Míagblɔ mema ɖeɖe koe nyagblɔ míagblɔ mawu nya bliboa tso was saying, Kristo yi ke va ɖe mi dzi lododo blavevɔ ve move north, ebe mi gaɖe ancient blema landmark, liƒo kpeawo ɖa si ke fofowo move ɖo da ɖi o be megaɖe ancient blema liƒo kpeawo which thy si fofowo have said. woɖo da ɖi la o. Into the evangelized, Ma- but still emphasize Martin Luther gblɔ mawu nya ɖe gbeƒã John Wesley kaka mawu nyae. and John Wesley saw Wesley ekpɔ wɔ nukunu gãgãwo ye gake eɖo kpe kɔkɔenyenye dzi yi ke ame aɖeke manɔme la ame aɖeke mate makpɔ mawu be ŋkume o. Charles Finney gblɔ mawu nya nukunuwo dzɔe gake gakpɔtɔ ɖo kpe dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ akonka ta. Mi magblɔ be fifia be nukunu be nu eke. Nukunu be nu eke. Nukunu be nu eke fifia yewoa miaŋlɔ be blemaliƒo kpeawo. serving the Lord Ebe ni ke mi le mawu ya subɔm la, mina be mia ale blemaliƒo kpeawo ɖe asi. it tells us in Ena minya le Timoto gbãtɔ ta nɛ. Tekpe ame 15, Timoto gbãtɔ ta nɛ. Tekpe 15, ebe upon these things le be na nu siawo self eye nɔwo siawo dzi bena wo ŋgɔgbedede nadze ƒãa le nuwo katã me. verse 16 Tekpe 16, verse 16 tekpe 16 gblɔ be kpɔ ɖokuiwo kple nufiafia la dzi nyuie nɔ nu siawo dzi elabena ne ewɔ esiawo la ele kaka mawu nya ya nɔ nya kaka dzi. and you are praying for Ele do gbe ɖa ɖe amewo ta be woakpɔ nukunuwo kple dzesiwoa nɔ dzi. for in doing Ebe ne ele nu siawo wɔwɔ dzi la be axɔ ɖokuiwo kple ame siwo ɖoa to la ɖe agbe. is visualizing Nu yi ke gale me nye be nutega nanɔ mía aƒetɔ be vava la dzi. Nya be nutega ne nɔ aƒetɔ be vava la dzi. Ha, ne aƒetɔa va ɖe fi ka wòakpɔm le o. Ne Yesua va ɖe ɖe wòakpɔ be mele wɔ dɔ na yea, ɖe dɔ yi wɔm ele nea ɖe adze nua. Wo dɔwɔnawo ne nutega ne nɔ aƒetɔ la ƒe vava zi velia dzi. Luka verse 14 12 kpekpe blane. therefore ready Ebe azɔ mi nɔ dzadzraɖo ɖi elabe Mawu vi la ava at an hour le gaƒoƒo si miele mɔ kpɔm ne o la dzi kpekpe la 91 tete. Peter said Petro gblɔ nɛ bena aƒetɔ miawoe nele sia nele lo sia dom na lo alo na wo katã hã mahã. La 92. and the Lord said Eye aƒetɔ la gblɔ nɛ bena is that faithful azɔ ame kae nye xɔnuvi nuteƒewɔla kple nunyala ame sia ƒe aƒetɔ aɖo eƒe aƒemetɔwo dzi be wòana woƒe nuɖuɖuwo le ɣeyiɣi nyui la dzi mahã. I increasing our labors Yi ke gale me nye be mía awɔ ɖeka kple aƒetɔ la anɔ ebe dɔwɔwɔwo dzi. Wɔ ɖeka le ɖekawɔwɔ me anɔ aƒetɔ la be dɔa dzi. Enye nyanyui kaka be dɔwɔla eƒoa to ɖo na amewoa. Enye hadzila. the technical people Enye ame yiwo kpɔna míaƒe emɔwo be nyagbɔa. Wowoe nye ake yi be amea alo ame ŋudzɔlawoa. Mía katã míawɔ dɔ le ɖekawɔwɔ me ale bena
Miapa gbagba dzedzewo be ku sesẽ wa akeke ta ɖe dzi Korintotɔ gbãtɔ. Ebena nye ame ƒãnu Apolo ebe ewu tsi ɖeka wɔwɔ ke Mawue na wo katã wo tsi nu yi ke gale mea enyi ganye be miayɔ semanɔsitɔwo be womegayi tsɔtsrɔ̃ me o. Yɔ semanɔsitɔwo gɔme ame yiwo menɔna asia te o, ame yiwo le agbe abe se ɖeke meli ene o, ɖoɖo ɖeke mekplɔ wo o, sedede ɖeke mele woƒe agbe me o. Amewo li nenema, amewo li xexea me nenema, wole tsɔtsia me lo, wole tsɔtsia me. Woawoe ya wole tsɔ ebe kpɔfi ya nyame tsã be tsɔtsi nye ya. Eye nu ɖe kpekpe yi ke medzi be nyamawɔ le Mawu nyamea kpɔ nya nyemawɔ ge lo. Kpɔ numa ya nyemawɔ. Ame mawo yɔm wole be semanɔsitɔwo. Nyɔnuwo be yewo hã yewo le mɔ be hamea me. Wose, yewo se ya, mi se kɔkɔnyi be nya vɔe. Gake, kpɔ nye ya nyemele afi ya ne wo be nu mawo lo. Wo be nuawo lo. Me mawo hã le tsɔtsia me, le mɔ be aƒea me. Aha, egɔme be wo dzi, wo susu, wo ametibli katã mele Mawu ƒe nya me vavã o. Yabe Yakob ma. Oh, Isaac bia be mese Yakob egbe. Boy, ne me li asi agbazea nua le kɔ be Esau ƒe agbaze nue. Novi. Oh, nyame yi ke ɖe ne ƒonua no li asi nua kpɔ be woke. Bo abe le agbedeto Bibla hame, abe le Mawu be hame. Exɔ Bibla dzi se. Xɔ Mawu nya bliboa dzi se. Ta mi mele xexlẽme dzim le mfia o. Ame yiwo gblɔ be yewo li. Ezɔ menye hamevi le gbɔ lo. Va dzimekpɔ le dzɔmɔ. Va se ɖe si me ke makpɔ dzimetɔtrɔ be dzesi ma le mewo be etrɔ dzime ŋutɔŋutɔ ba ti so ga ƒe ŋusẽ ewɔ dɔ le agbewo dzi. Emae dzim Aƒetɔa le tso mia gbɔ. Medo gbe ɖa ɖe ta o. Bena anye hamevi vavã na Mawu gbagbe la ƒe hamea le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbɔna be amen. Kafukafu na Mawu. Aƒetɔ la dzi be ame mawo yiwo katã mele Mawu ƒe sia te oa, míaɖe wo tso tsɔtsrɔ̃mɔa dzi ava Aƒetɔ la gbɔ. Nu yi ke gale me nye bena míatsɔ mía ɖokui ana alo dɔdeasi gã la blibo. Ekpea ta ne mekpɔ nɔvi ɖe le afi ma yi ke dzi be yeawɔ dɔa, malalɔ ne nɔvia hã be atrɔ dzime alo nu geɖe dɔ li míawɔ na Aƒetɔ la ta míawɔ asi agome míado abɔga. Míado abɔga, mía katã míado abɔga ye ma. Míado abɔga, asi le asi me ne mía katã mía ana be xexea katã nazu Yesu tɔ. Mía katã míado abɔga, míawɔ ɖeka ale be Aƒetɔ ƒe amisisi ŋusẽ kple amenuveve katã le mía mea wɔ ɖeka ne míatsɔ awɔ dɔ ne le Yesu be ŋkɔ me. Korintotɔ gbãtɔ ta 9:89. Ebena togbɔ be elabe ne menye ɖokui si me si ke vo tso amewo katã gbɔ hã la, metsɔ ɖokui nye wɔ ame siwo katã ƒe dɔ la bena asinye nasu ame geɖewo dzi. Mezu Aƒetɔ la ƒe dɔ la alebe mi katã míate ŋu akplɔ luʋɔ geɖewo va fiaɖoƒe la me. Kpikpe la vevɔ velia gblɔ bena ebe mezu gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ na gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo bena nyematutu wo ɖa o, nyemagbe wo be wokpɔ miawo ya mi mehiã mi o. Bena asi nasu gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo dzi. Sera ebe amewo katã mezu nu sia nu na bena maɖewo dome ame aɖewo kokoko to mɔ sia mɔ dzi be maɖe ame aɖewo kokoko. Bla vevɔ tɔ̃lia ebe ke nyanyui la ta mewɔ wo katã ɖo bena
nye hã nyakata miewɔna ɖeka midona bɔga nyakata miele asi me akpe amewo akplɔwo va be yonye nuka yonye mawo vie vɔ mekpɔtrɔ dzi me wa mi kpena ɖe ŋuti woatsɔ ba gbe na kekeke na Kristo ne miakata miado abɔga miawɔ ɖeka bena nye hã makpɔ gome le esia me bena nye hã wò hã nyakata nyakpɔ gome le eme medo gbe ɖa be nyawɔ dɔ ya ɖe dzu nyanye mawuvia wɔ dɔ ya ɖe dzu nugbãtɔa yenye agbe si ke trɔ keŋkeŋ enya be agbe miaƒe agbenɔnɔa na trɔ nyawo nu velia yi ke mi kpɔe nye lɔlɔ yi la tutu mi na kɔkɔenyenye be woamia ŋuti na kɔtɔ xɔse me nutɔlia yenye lɔlɔ si ke le mia mea atutu mi be miawɔ dɔ ne Mawu medo gbe ɖa bena xɔse ya si ke le dɔ wɔm le ame me wɔna dɔ le ame mea awɔ dɔ to mia me la akasi ame geɖewo ƒe agbe la ne woatsɔ ɖokui ana xɔse vavã nanɔ me xɔse ke ɖoa dzi la ne ge ɖe ame sia me mazɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu ne yra mi Mawu ne do mi ɖe dzi lo Mawu ne tsɔ nukoko kple dzidzɔ de mia me eye Aƒetɔ ne tsɔ dzoxɔxɔ bibi lɔlɔ yi ke wòtsɔ nam dzoxɔxɔ yi ke wòtsɔ de menye la ƒe geɖe yawo katã yiwo mekpɔ le edzoa me le tsi oa ezo ma ne ge ɖe mia hã mia me lo eye dzidzi vevie ma ami sisi ya yi mebia be ne kɔ ɖe mia hã mia dzi miaɖe kɔkɔenyenyea tsɔ fia ɖeɖekpɔkpɔ tɔ fia eye miawɔ dɔ na Aƒetɔ la mele kpe o azɔ bena wò ya to vovo eye nanɔ abe nye ne le Kristo me mebia be Mawu ƒe amenuvevea akpɔtɔ anɔ dzi ɖe dzi le nya dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me fika wo ame ma ɖe tso azɔ eye natɔ na Aƒetɔ la bena Aƒetɔ nye nye si mesɔgbe Aƒetɔ nye nye si titre la azɔ natɔ gbedodoɖa fi sia fi ke ne le atɔ gbedodoɖa Aƒetɔ mexɔ se eye mexɔ nyawo azɔ nya yi ne gblɔ na ma matse nɔ agbe kenu nado gbe ɖa. Va continuer. Kenu ayi gbedodoɖa dzi kaƒoƒo ya mea. Gbedodoɖa ƒe yeye ya. Ŋutɔ kpɔ nufiafia deto yiwo katã Aƒetɔ la tsɔ na nye kpakple le ŋdekanye ya ɖa. Ye nawo nyametsotso azɔ be yeanɔ agbe. Nanɔ agbe ne nyawo be yexɔ Yesua anɔ agbe ɖe nu yiwo katã ne sia nu le ŋdikanye ya. Eye nakpe gbɔ bena wo dzimetɔtrɔ na nye dzimetɔtrɔ vavã kenu azɔ na be o papa le Yesu be ŋkɔ me la na gbenɔnɔ nye natrɔ dzimetɔtrɔ nya na zẽ matrɔ dzime vavã dzimetɔtrɔ nya na de blibo mi maganya ame yiwo trɔ dzime le nu me o dzimetɔtrɔ ne zẽ le miaƒe agbenɔnɔ me dzimetɔtrɔ ne zẽ le miaƒe nuwɔna me dzimetɔtrɔ ne zẽ le miaƒe nuƒoƒoƒo me dzimetɔtrɔ ne zẽ le miaƒe nuɖuɖuwo me ne zẽ le miaƒe nunonowo me ne zẽ le miaƒe dzadzraɖowo me ne zẽ le miaƒe Mawu lɔlɔ ɖeɖefia me dzimetɔtrɔ vavã dzimetɔtrɔ deto dzimetɔtrɔ ke la ɖe fia be vavã Yesu aɖe le agbe le me o ne me le agbe la beganye nye le agbe o ke Kristo le agbe le menye de Kristo le agbe le me oa ekema Kristo me da alakpawo ɖe ke dzudzɔ alakpa dada de Kristo le agbe le me oa ekema Kristo me da akɔwo ɖe ke dzudzɔ kɔ dada dogbeɖa de Kristo le me oa
ekema dzudzɔ ahasiwɔwɔ elabe Kristo mewu ahasi o de Kristo le mewoa ekema dzudzɔ asidzidzi nɔvi nyɔnuwo le tsɔtsia me dzidzɔ ahiameɖoɖo na nɔvi ŋutsuwo le tsɔtsia me elabe Kristo menɔa gbe le makɔmakɔnyenye me o. Dzimetɔtrɔ aɖe de wo dzimetɔtrɔ vavã alo tsɔtsi vava be dzimetɔtrɔ ya dzimetɔtrɔ ɖo lia tsɔtsi vava be dzimetɔtrɔ nye meyina tsɔtsi tsã o fifia meva tɔ tsɔtsi yiyi eye ne xɔse be trɔ dzime ao de Yesu le dzime na wa de Yesu ge ɖe agbewo mea de Yesu ge ɖe me wa na ame aɖe le Kristo me la etrɔ zu nuwɔna yeye xoxotɔ la nu va yi kpɔɖa nuwo katã zu yeye de nuwo katã zu yeye le me wa de Yesua na wo dzi yeyea de wo na wo ade nuƒoƒoƒo yeyea de Yesu na wo ede yeyea de Yesua trɔ nuwo katã yeye le me wa tɔgbedodo ɖa be aƒetɔ ŋdi kanyea trɔ nye dzi trɔ dzinye wɔm yeye wɔm mazu ame yeye mazu ɖekadze yeye ŋutsugbedze yeye nyɔnu yeye ŋutsu yeye wɔm mazu ame yeye le ŋdi ya aƒetɔ na matrɔ dzime vavã dzimetɔtrɔ vavã eye ɖeɖekpɔkpɔwoa nanye ɖeɖekpɔkpɔ yiwo metɔ tsi o manye ɖeɖekpɔkpɔ kpayɔ anye ɖeɖekpɔkpɔ adodui ɖeɖekpɔkpɔ le Bibla nu dzimetɔtrɔ abe leke nubabla yeyea de fia ene dzimetɔtrɔ abe leke Paulo trɔ dzime ene eye wòte gblɔ be tsã la vovototo aɖe le ye be tsã ƒe agbenɔnɔ kpakple fifia tɔ dome ebe tsã la menye hlɔdola menye ŋutasẽla menye amewula menye ame baɖa menye fiafitɔ menye adzodala menye trɔ̃subɔla menye nukaƒeyila menye ahanomola menye gbekuyɔla ke fifia la do gbe ɖa bena vovototo nanɔ wò tsã ƒe agbenɔnɔ kpakple fifiatɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me nu veli azɔ nya do gbe ɖa na kɔkɔenyenye Bibla be kɔkɔenyenye sia manɔme la ame aɖeke mate ŋu akpɔ aƒetɔ la o mate ŋu akpɔ Mawu ƒe ŋkume o ete be trɔ dzime vɔ ne kɔkɔenyenye mesɔ asi o la makpɔ Mawu ƒe ŋkume o ta do gbe ɖa be aƒetɔ azɔ meva metsɔ ɖokuinye na wo blibo aƒetɔ le ŋdi ya na kɔ ŋutinye tsɔ ʋua tsɔ kɔ ŋutinye tsɔ enyawa tsɔ kɔ ŋutinye to xɔse me lo to xɔse me xɔse aƒetɔ kɔ ŋutinye le ŋdi ya le tsi nam le ŋdi ya klɔ ŋutinye le ŋdi ya le wɔm yeye le ŋdi kanyi ya le Yesu ƒe ŋkɔme tsɔ dziwò blibo do gbe ɖa tso dziwò blibo me tso dzi blibo me tso dzi blibo woɖe nu yi nye kɔkɔenyenyea gɔme na mi le ŋdi kanyi ya kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ mianɔ agbea atsɔ nuwo katã na Kristo atsɔ dziwò na Kristo eye magama dzia me kluklui keke ame le akpa ɖeka xɔlɔ̃wo le akpa ɖeka ƒometɔwo le akpa ɖeka ɣeɖuɖuwo le akpa ɖeka dzidzɔkpɔkpɔ le akpa ɖeka Yesu hã le akpa ɖeka awo dziwò bliboa anyi Yesu tɔ ame xoxoa maganɔ agbe le me o ame xoxoa woaklãe ɖa woaɖe ame xoxoa ɖa eye natsɔ ame yeye ado woaɖe nu vɔ̃ ƒe amea nu yi tutu na me ye wowɔna nu vlo anɔ agbe le ayeme nu yi ke tutu na me ɖona ɖa vɔ̃ na me anɔ ayeme gbenɔm anɔ dzre wɔm anɔ dzibibi be agbe dɔmezidodo kelele dada ɖokuidodo ɖe dzi anɔ nuwo wɔm be yazẽ kɔkɔenyenyea me la aƒetɔ la eklã na ame xoxoa do gbe ɖa Yesu klã ame xoxoa ɖa le menye Yesu ɖe ame xoxoa dzo ɖe ame xoxoa ɖa le menye ame xoxoa ɖe ɖa ame xoxoa ɖe dzo ame xoxoa klãe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme ale bena woaɖe gbegblẽ sia gbegblẽ ƒomevi ɖa le me o eye maganɔ agbe
le nu gbegblẽ wɔwɔ mo le ɖiƒoƒo me o, ɖiƒoƒo yiwo le internet dzi, ɖiƒoƒo yiwo le WhatsApp dzi, ɖiƒoƒo yiwo le YouTube dzi, le Instagram dzi, ɖiƒoƒo yiwo katã le Facebook dzi, bena aƒetɔa na tu ka o. Ame le afi ma o, ame mele afi ma o la, aɖe ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ. Nu gbegblẽ ɖe kpekpe, nɔnɔmetata ƒoɖi ɖe kpekpe la, do gbe ɖa bena aƒetɔ ne tu ka o. Yesu ne tu ka o tso nu mɔ katã si me. Yesu ne tu ka o le nu mɔ katã me. Ale be dziwɔ me nakɔ, wo dzi me nakɔ. Yesu ne wɔ opération gbɔgbɔmetɔ ɖe le dziwò ŋuti, ne ɖe kpe dzi ɖa le dɔme na o, ne na wo lãkusi be dzi ebe nakpɔ ɖa, ebe makɔ mia ŋuti nakɔ, eye maklɔ nya be legbawo ɖa le mia ŋuti, eye maɖe kpe dzi la ɖa le dɔme na mi. Ana mi lãkusi be dzi. To na aƒetɔ be le ŋdi ya, le aƒea mea, aƒetɔ Yesu ɖe kpe dzia ɖa le menye. Nam lãkusi be dzi. Na maɖi Yesu. Na maɖi Yesu. Na manɔ abe Yesu bene. Na maɖi Yesu la le nu sia nu me. Bena amewo kpɔm la, woakpɔ Yesu le menye. Nye nuwɔnawo ne do Yesu ɖe dzi. Nyagbenɔnɔwo ne ɖe fia be Yesu le menye. Eye azɔa, atsɔ ɖokuiwo na lɔlɔ yi ke nye sedede yeyea. Ebe sedede yeye mede na mi be nyalɔnyanewo si gale si nye ame lɔ̃mi ene. Nyado gbe ɖa be lɔlɔ ya yi ke tsɔ ake ame nɔvi, yi ke tsɔ aɖe le me na ame nɔvi, ame be frère, ame be sœur. Lɔlɔ ya ne nɔ nya be dzi me. Kristo ƒe lɔlɔ ya ne nɔ nya ƒe dzi me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Kristo ƒe lɔlɔ vavã, lɔlɔ yi ke tsi metɔ o. Nyabie le ŋdi ya. Nyateƒe toto, nyawo toto, anɔ nume na o. Adze dada maganɔ agbome to ne Mawu be ɖe ne da adze dada ɖa le nume na ye. Aƒetɔ de adze dada, ame beble, nume vivi, avivi nume, akpanya la gblɔ. Aƒetɔ de numɔ katã ɖa le nume nam. Le Yesu be ŋkɔ me. Be nanɔ agbe yi ke ŋuti kɔ. Nanɔ agbe kɔkɔe. Do gbe ɖa lo, nu megatsi kɔ na o. Ɖeɖi megate nu o na gbedodoɖa o. Elabe eyame Mawu to na, eye wòlolo na mi. Akpea, abe leke woɖona nu zo dzi, kaka nua la va lolo, eye aɖe ɖiwo ɖe goa, eye nu yi sika yi ke kɔa la tsi anyia, gbedodoɖa yame la, Mawu ne lolo. Gblɔe la, Yehowa na nyagbe na lolo azɔ, eye naɖe nu makɔwo katã ɖa le menye. Le Yesu be ŋkɔ me, mianye aŋkua ɖe tolawo, mianye nuteƒewɔlawo, mialé miaƒe nuteƒewɔwɔ me ɖe asi, togbɔ bena xaxawo la va, yi sesẽwo la va hã, mianye ame siwo alé miaƒe nuteƒewɔwɔ me ɖe asi. Ayateƒo, ahomotetsu, gake mialé miaƒe nuteƒewɔwɔ me ɖe asi, mialé me ɖe asi maʋamaʋã, do gbe ɖa. Mexɔe se be ame aɖe le do gbe ɖa le aƒe me ɖa, le do gbe ɖa le tsɔtsikpa me ɖa, le do gbe ɖa le afi sia afi ke ese Mawu nya le vɔa, gbedodoɖa, ƒota ɖe gbedodoɖa me. Eya ta mi le kplɔ be nate ma do gbe ɖa, ate ma do gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Anye azɔ be ɖe menye Yesu ko xɔna ɖe nume koe vɔ o, menye dzime ko tɔna vɔ va ne trɔ dzime la, nu bubu gali wo dzina, nu bubu gali ye wo biana ye nye nu ka kɔkɔenyenye alo kɔkɔewɔwɔ. Nyado gbe ɖa be Aƒetɔ ne wɔ dɔ ya le mia me, awɔe na o, navo tso nutsi la ƒe agbenɔnɔ me.
kɔndada, what we used to do, fudede, traditions of sin, amebeble, able srɔ̃ able srɔ̃nyɔnu, able viwo, able tɔwo, able nɔwo, avivi nume, enumawo katã yiwo le dzime na woa, do gbe ɖa be Aƒetɔ ne ho ɖa le ebe dzime. Do gbe ɖa that the Lord will stamp his image right on the walls of your be heart. Aƒetɔa ne tsɔ yeƒe nɔnɔme tsɔ de míaƒe The dziwo me. image of Christ stamped on our wall, the wall of my heart, the wall of your heart. When Christ lives Be in Kristo ƒe us, nya nanɔ ŋɔŋlɔ ɖe wo dzi be kpewo dzi. we Ne can tsɔ act yeƒe like nɔnɔme Christ. We tsɔ can speak te like ɖe mía me. Christ. We can carry ourselves Míaƒo nu like abe Christ. Yesu We ene, can value míada things fɔ abe like Christ, Kristo ene, because Christ is míakpɔ in nu abe us. Kristo ene, míawɔ nu abe Kristo ene, And Christ in you míada is the fɔ awɔ hope of nu, glory. aƒo nu abe Kristo ene, elabe Kristo sia ne le mewò la, yayra mɔkpɔkpɔ Attitude ele mewò, of contentment. ele asiwò. Gaye dzi la, Pray about that. kɔkɔenyenye la nana be Sanctified nudzedze Christian, kpɔkpɔ, as a person waiting nudzedze for the kpɔkpɔ coming of the nɔna Lord, meme, you nudzedze will wait kpɔkpɔ. in holiness and be Eye content anyame with si ke holiness. gbɔ adzi di blewu ne Do mawu not seek for anything dzitsitsi manɔ me that o. will bring destruction to Eye your righteousness. mabe nɔ nane yi ke la gble dome la yome o, kaka na be gble Not kɔ ɖo joining o, in the multitude to do ave evil. nɔ ameha hoa me. Anɔ nu vlo wɔm elabene dzi be ye hã na yeanɔ wo me eye wole ava nɔ ɖo nuwo ɖo na eye ne menya wɔwɔ o la wo kɔkɔenyenye abui. Some people are praying. Mido gbe ɖa, mido and gbe they are ɖa, getting sanctified. mido gbe ɖa. Mawu ƒe gbɔgbɔ ele gbɔwò le ŋdi ya le aƒea me, le doa me le afi ke le se mawunya le fifla le radio ƒe yavalawo dzia. Aƒetɔa le kɔ mía ŋuti, ele kɔ mía ŋuti eye nyawo toto agbewoa me ne kɔ, agbewoa ma do vivitsi o, manye ame nikpi o, ame nikpi, anɔ ko nu vɔa, enu bu le dzime na o, anɔ gblɔ nya bubu ŋutɔ le nya bu le dzime na o, ao, nuwɔnawo katã eme la kɔ ale bena wo dzidzinya la abi aɖeke manɔ nu le Mawu kple amegbetɔwo ƒe ŋkume o. Dzidzinyawoa ŋuti na kɔ, wo dzidzinya ŋuti la kɔ, wo dzidzinya me la kɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Togbe ɖa wo dzidzinya la anyi dzidzinya yi ke dzi abi aɖeke mele o. Eye na woagbenɔnɔ la eme ne kɔ manye nikpi o, ado vivitsi o. Togbe ɖa ne mienye kristotɔwo la, nyanyame si ke xɔa Mawu ƒe nya dzi sena, míema nyame yiwo anɔ he nya ɖe Mawu nya ŋuti, atsa nya awɔ ɖewo agble ɖewo tsɔ da ɖi ao. Ye nyanyame yiwo wɔa ɖeka kpakple xɔsetɔwo, mía katã mianɔ Mawu mianɔ agbe ɖe enya nu ɖe dzu, miawɔ ɖeka, awɔ ɖeka be mía katã míaɖi Yesu, eye mía katã ado abɔ gã wɔ ɖeka be Yesu ne lé míaƒe alɔtsinu, Yesua ne lé alɔtsinu na mí wòakplɔ mía katã, ne mía katã míanɔ eyome. Wɔ nyametsotso le ŋdi ya be ye magakplɔ kekea ɖo, ye magakplɔ amegbetɔwo ɖo, yadze Yesu yome, yadze Kristo yome, yadze Yesu yome, yadze Kristo yome, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme, yadze yome, yadze yome, yadze yome, yadze Yesu yome. Dogbe ɖa, dogbe ɖa, dogbe ɖa, dogbe ɖa, dogbe ɖa, be afɔ megaɖiɖi le mɔ ya dzi o, afɔwo megaɖiɖi le mɔ ya dzi o. Megagblɔ bena yenye dɔwɔla, yenye dɔwɔla, yenye dɔwɔla, yenye dɔwɔla koe vɔ ao.
and you're managing with Miado gbeda bena dɔ la yi ke mi nye hã la. Miawɔ dɔa dzime tɔtrɔ vavã. Kɔkɔenyenye ŋutɔtɔ ne nɔ miaƒe dzime. crucifixion. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. The Lord God will sanctify us. Do gbe ɖa bena Mawu yi ke kɔa me ŋuti la ne kɔ mía katã ŋuti le ŋdi kanya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Those ready for sanctification. Ame yiwo dzi be aƒetɔ aɖe tsɔ nunana nyui ya, tsɔ na yewo le ŋdi ya, mebe mi do gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Lift up your hands. Kɔ wò asi ɖe dzi ne ɖa Mawu gbɔ mía do gbe ɖa Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. We stand before you. Mie in va awe. ŋkuwo me le ŋdi ya. Stand before you, Nye nɔ Father, va ŋkuwo me Fofo le ŋdi ya. we know Elabe míenye bena kɔkɔenyenye manɔme la, ame aɖeke mate ŋu akpɔ Mawu. Aƒetɔ eye ame ɖe kpekpe yi ke le dipa le ƒe ɖo alo ha ɖe me la, ne kɔkɔenyenye mele me o la, mate ŋu akpɔ ŋkuwo me. Papa me do gbe ɖa le ŋdi ya, ɖe mí vavã, kɔ mía ŋuti keŋkeŋ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. we can do it by ourselves. O mía ŋutɔ mi mate ŋu awɔe o. Ŋusẽ mele mía si. Yehowa míate ŋu atrɔ mía ɖokuiwo. We pray. Eya ta Fofo míedo ɣli na Your o. knife into Bena the tsɔ wo eyi ɖa, Put your tsɔ knife into de our míaƒe heart. dziwo me, míaƒe luʋɔwo me, Inside the roll eye uproot the germ na of sin aho in nu Jesus' vɔ̃ kple be ke la name. do go le mía me le Yesu be ŋkɔ me. By the blood of Jesus. Yesu be ʋua, By the blood of the to atonement. alẽvi la be ʋua mea, We pray. medo gbe ɖa Our conscience. bena kɔ míaƒe dzidzinyawo ŋuti tso dɔwɔna kukuwo me ne míasubɔ Mawu gbagbe la le Yesu be ŋkɔ me. Oh, Father, O Fofo, how shall we escape? aleke wɔ míasi nenye be mekɔ mía ŋuti o, ne míele agbe kɔkɔe nɔm o. If we are so carnal, Aƒetɔ, ne míele ŋutilãme ƒe agbe nɔm, togbɔ be woate ŋu aɖo ŋkɔ vovovowo na mí le míaƒe tsɔtsiwo me hã. Aƒetɔ, medo gbe ɖa be le ŋdi ya, Mawue, kɔ mía ŋuti ŋutɔŋutɔ, míaƒe luʋɔ, gbɔgbɔ kple míaƒe ŋutilã katã ŋuti ne kɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. by the blood of the Lamb, To alẽvi la ƒe ʋua mea, klɔ míaƒe dzidzinyawo ŋuti. by the fire of the Holy To Ghost, gbɔgbɔ kɔ be zoa me la, the sin jar. tɔ zo nu xoxoawo ɖa le mía me. We walk out of Esi the azɔ yi ke míadzo le ŋdi abe subɔsubɔ me la, Fofo medo gbe ɖa be wòanɔ mía gbɔ. This is the first dose that we need today. Eyae nye nu si ke míehiã gbe ɖe míate ŋu aɖe zɔ le xɔse me. Fofo mi do gbe ɖa bena nu atike kui ya ne tsɔ na mía. Papa míexɔe le ŋdi ya míemi. We take right Míemi atike kui ya be ne wɔ dɔ le mía me, ne wɔ dɔ le mía me. Tutu nu xoxoawo dzo. Azɔ míewɔ ɖeka kpakple Kristo kple hamea be na wɔ mí kɔkɔe, akɔ mía ŋuti. Fofo, do kpe sia dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. and all the other blessings you see out Yayra yiwo katã galasiwo egbea be yeatsɔ na mía, ne míeva wò trɔ kpadzi na dzotoƒo mɔnyakaka la, Papa ego gbɔlowo míenye, medo gbe ɖa be nàyɔ mí tãtãm. Thank you, Father, Akpe na wò mía Mawu be nètɔ na mí. holiness, Kɔkɔenyenye, wòezɔ, sanctification, mído dza na gbe kɔkɔenɔnɔa. righteousness, Dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ, akpe be nèva ɖo Jesus, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa dzi. Lord. Mído gbe ɖa le. And those who are praying will shout the louder Me yiwo Mawu yra ne gblɔ na sesẽ ɖe be Amen. and those